Khovela thil magzinga a bernia kan hriat thlawna le longbo thina hmun Bermuda Triangle chanchin hi tuntum chu I han bi chiang ve don te ang Bermuda Triangle hi North Atlantic Ocean area thlang lam dewa umania chu hmuna chon aircraft le longtam tak an lo bo to thina chin thiat lo le chui zui theilovin an pil bo ta mi azel thina ni chuti rualin US Navy lam chuan triangle hmun hi omlawa geographic name a po US board in a mel thiat lo hrim niin an soi thung ani document evidence atanga landanin khatiang thil rap thlak le chin thiat lo bo ta te kha phua chopte thil diklo report te le ziak mi hawin thu ziak an soi war bel na mai ni in alang kumsang ni le som pathum study a po Worldwide Fund for Nature chuan in longkong khovela tuipui hlom som athan chua chungsing a chuan Bermuda Triangle hi atel ve mi lo mai ni Bermuda Triangle area ina a huam chin ziaka masa ber chu kumsang kha chakwa sombuk le palia Vincent Gadison Pulp magazine Argodia article asia khana langa chuta ari ruang aduan chu Miami Florida Peninsula le San Juan te Puerto Rico le Mid Atlantic Island of Bermuda in Cartesone chulai tuipui triangle ina a huam chin chu kem noi khat sing thuma tanga noi som thum le pakua vela zawania songlai tuipui solong pui service na kong lun tak mai ania chuti khopa hlom le huai sar chon soima se America Europe le Caribbean Island port te khu ni tin mai hian an lun le a triangle area vela anin sulpel nuk lom reng thawani Bermuda area bono thleng nia soirei to ber chu September ni somle pasari sanga chako somnga khan Miami Herald Edward Van Winkle Johnson article azena khana langa kumni nuwa feed magazine point alo thai lang fe bokani thlona le longbo tam takan da tela flight 19 bo po khatar lanania flight 19 bo ta chanchin big chu April sangkha chako somruk le patni khan ekata zel chon flight leader khan tuiwar omna sona kan thloka thil amuman lo zo vekto khoya ta nge ganum po kan theto lo tuna po ashing vek nilo avarzo tia asoina aziak tel bokani Navy Board of Inquiry official te to soi thlona kha Mars planeta a chho dei ti po kha aziak tel nge he ni ziak tu dang ten thil thleng sang an ziak vele ta zelani mase Arizona State University researcher librarian le the Bermuda Triangle mystery solve 1975 ti ziak tu ni bok Lawrence Davis kuche chuan in ziak tu gadisale anulama ziak tu te khan Bermuda Triangle thil thleng chanchin te kha an warlu tukatia belchian to lo tak po ni na soine Bermuda Triangle thil mak thleng thin ni soiring tu te chuan shilfena sang an chop chuka triangle ziak tu then khat chuan supernatural lam hoin ngai dan an siama shilfia tu then khat la chuan Atlantis khomwal bauta tanga tuna an thiam na cham bang la hong ni in antar lang bokani ziak tu dang teline UFO nen an me bela hengai dan hi Steven Spielberg kan a science fiction film Close Encounter of the Third Kind tia khan alo mangto nge ya so film a chon flight 19 bauta thok tu ta chu alien ho lang bo an ni chanchin atelani thil fel lo le mak chanchin tam tak ziak thwen tu Charles Bellix Pokhanin triangular bauta te baudan chuina theory sang alo nei ve to bokani thilmak tak pakhat chu triangular long le thlona bauta singa then khat khan an bautira ground control aman thil ber thwen chu compass lama har sanna an to thuani fo maya chu wang triangular area hian magnetic anomaly om nge ni in an ngaya anomaly chu eng thil wanga om nge ti po hriat ani ta chuang lo ni tin magnetic pole omna zerin compass in natural magnetic variation anaya chu navigator ten kumchatel liamta tang khan an lo hredai thone magnetic node lam le geographic node lam magnetic hi muntlem te a chau thu mun ani theya chutianga magnetic anomaly wang chuan triangle area po hian thilmak athleng thin ti naim ni tang long le thlon bote kan ti a chungta chu magnetic force wangin hi bo thei tu thilin siam om ti na nge ni sok don achana chu tu man an pe thelo ni Bermuda Triangle ni phung shilfia dan pakhat chu Gulf Stream lam ahoi vele ta Gulf Stream chu tuiluang ni a chu tuiluang chu Gulf of Mexico tanga intran thermohaline circulation in anor kala Straits of Florida luang tlang lein North Atlantic Ocean aluang lutani
tuifin riat tui chung langa hian a hran pa in lui aluang ti na ni a chu lui luan chak zong chu second khata meter ni point panga lai ani thei ti na ni chu wangin seaplane le long engine chia lui puya tangkhang ta chu lui luang chuanin alen bo thei tura an nga ya long le thlona bo chan ni rin dang le chu human error la ni clip ui atle don ti an hriat lok to point an chuak lui ram zela mitam tak bo thin na chan ani chok reng ani January ni khat sang khat zakwa sumnga le pariat khan Florida tanga chimlam thlitle lain sumdong mi Harvey Conavera chu alongina inkar choka thlela anaviau mai sia tuifona so sang em mai boka along nen chuan tuifin riata anwa bo pha ta ni tropical cyclone santi hi thlipuina tak mai nia tropical tuipui atanga in siamani hetiang thlipui wang hian mi sangtel an lo thi to a dollar billion hulai thil ati cheto bokani kumsanga zanga le pahnia Francisco de Bobadillas Spanish fleet pilta kha hurricane ina anoi masak ber record ania hun kalta chui kirin chung thlipuina noi longbo tak dan tele triangle na tho dan te an soi khan in lei chinna an nei thei hlea chuwangin thil maklamain thlipui wang jok ni in an soi ta ni Maryland state khopuilian tak ni thin Baltimore long an chhon tolol po kha meni somle pali sang kha zakwa somret le parup khan tuifin riata pila triangle wanga pil nianga yanum lain apil chan nia rindan dang le chu boruak vot mangkheng van sang lama tanga thotla wanga ni long na thok tu ta soidanin thlia lo tle thuta atle na tial tiala darkar khata kem som thum pani tanga kwasari mo za somli le panga vela nain atle ta ni antini National Hurricane Center Satellite Specialist James Lucina soidana tak phai chuan chunglama tanga boruak vot ron chu thla thu chuan bom angana in na athok thei thina ni atini Khatia Bermuda Triangle long le thlona bovak thin chan bernia soi pakhat dang le chu methane hydrates tam na zona wangani hria chen zualnan Australia lepa experiment an naya por poleng chon in tui density ati niama scale model sip an siam chu atipil thei tarengani longbo fo kha tuifin riat monga methane bubbles pu chuakina athlen ni in scientist an soya chutiang bubble su tuinan chopol hian tui density a niam sota tuya thillang reng chu tuimong lama apil thazel thuinani American scientist and chu theory chu tak niam ti in anan in sinta le naulian taka tuyan da amunga boruak da lotin babulan siama nawa chuan bol ri daning nang lo chu ananda tanuala babulan han switch on sia chuan bol chu apil ta vek mai ni chu na thoda na tang chuan Bermuda Triangle longbo tam takle bodan kha ati cheng thokhat viau hinan nga ya tuifin riat mong lama nu ma le ke them lovin an pil thlata thin ni in an ring ta berani amai ro chu tuin adi phak lo thlona khati zo zai bo ta te kha ingwang nge ni tang le zona chan har tak ani vele ta tho mai ni scientist theories choi chu lem lo ringot po tam tak oma khovel mundanga longle thlona bo an soyain hemhuna hi chon bo atam fe zo ka chanchin mak soi tur po atam zo ka ni supernatural theory lam hoya chuina po thanhem takoma mitam takin aliens le UFO thil ti ni nan nga ya ma se theory ngai ven hlo tak pakhat chu Atlantis ne na chui zom khani kha khopui bo Atlantis a an thiam na sang tak mai advanced technology khoimolaya lom kha theory a wormholes len dimension slip te siam tu khani ngai anom bokani theory chu engpo lo ni ta te reng sela thil pakhat chiang takalang chu Bermuda Triangle son chin thria thei to lo le chui dan ho lo long le thlona tam taka ngeya achanero theory chau kan nei theri ni kumsang kha zakwa somli le panga flight 19 bo ta khalar le maya achan chu mithil thleng chanchin chu Steven Spielberg khan UFO film asiam Close Encounter of the Third Kind tia aman wangani kumsang kha zakwa somli le panga khan torpedo bombers panga ten training exercise chan naya chung thlona sang chung ta chu an zawain mi som le palingot an nia thlona khalzir lai an nia chutia thlona khalzira Bermuda Triangle area chung tuipui chung vela an thlok wal chu an bo mia su nu le thil ke thempo engma mutur der lo maya mun puilama tangin thlona le longrual nen bai pui thlakin an zong takna hruai bo zon ang mai an nia an re vung tamai ni tin kumsang ka zariat le somriat pakhat khan longpui hung thang zet mai Ellen Austin po boa
Ellen Austin longpui chu New York le London in kar tuifin ren zau tak Atlantic Ocean paltlanga silin thin ani Ellen Austin long chu ama mai bo ni in alang lawa azin konga tum ni ngot longdang dai deuh atok tlatani Sotian Bermuda Triangle area chunga atlan lai chuan longmak deuh mai passenger reng lo hin toka Ellen Austin longa thoktu crew member then khachu longroka chuan thil dan en fia turin an valu tira long thoktu ho valu na longpui le Ellen Austin long chu arualin an khala ma se ni nuwa tui phone le thlipui aronom thuda longdang dai tak chu atlan chak tial tiala longpui le achunga valu ta chu an bo ta vek mai ni Thlatlem liam nuin Ellen Austin long chu azin konga khalong pui bok kha atok non le a longa thoktu ten valu tira te kha an lom to hau lo mai ni amang thoin midang an tir lut le a amain an thian valu ta te an bo tak vek awang khan valu le tura an ti ho po chuan in lu chu an hre to le a ma se thupek zomangai miau sia an valut le a van doi thak dawin thlipui le tui phone a so sang le ta thuda longa thoktu valut te le long chu abo non le veka chuta chin chu hu le ti reng hom talo ni kumsang kha jakua le som pariat khan longlian tak USS Cyclops carrier ship chu apil bo le mi maya chulong chu indo pui pakhat na hun laya longdang te fuel supply tu beran thina khatia bo kha Barbados atanga Baltimore lama asin lai takania longa chuang hathok te po za thum lain bo telani atira military lam chuan German submarine in abai wanga pilamo bo emon ngaya te chona zong tu polten thai top chuin an songa ma se ke them tak ngial po mutur om box siloni kumsang kha jakua somni le pariat khan Bermuda Triangle area tho chuan British thlona Tudor Star Tiger tian soi chu abo velea Santa Maria tanga thlok chuakania passenger somni le panga line chuanga anvain an bo ta vek mai ni Bermuda Triangle area zone a thlothlen phata tangin radio contact zong chu buain abo veka biak po ngaina tak silawa chuan zong turin thlona tam tak tir chu ngalania mase han chui dan kong po lovin anbo miak tamai ni zon mu ti re nga thei ta lo ni sang kha jakwa somni le pariat kum vek chuan thlona pakhat flight DC3 chu Bermuda Triangle abo le a chu thlona Douglas Dakota D3 chu Puerto Rico tangin Miami lampanania abo lai vel khana tumna turpo awatleng phei trep to ngeng he ni passenger somni le paruk lai chuna ni in an vai bo le ta mi mai ni an biak po theina na nung ber chu atumna mun tura tanga mel somnga vela hla om lai ni a he thlona po hi na satakin an song na a mu zo lo ani le ta tho ani kumsang khan zakwa somruk le pasari khan longlian luxury cabin cruiser witchcraft ya an soi chu bo le a chulong nei tu chu hotel lama ei zong tu house ton to barakania anva bauta kha Miami shoreline vela Christmas light moi taka apa thlir tir vel tuma longne na chuak khania chu mizan chuan an chuan long chuan in thil mak tak hilfia thailo khopa mak anti mai chuan suwa barak chuan in Coast Guard lam akol ngana Coast Guard long chuan in long eng an lo ngak renga masala eng chu mutur om ta hau silawa longa tanga anon biak na line nia anrin na lam chu anva panta a long le thil engma po su mutur alom der lo maya anua anzon kwal vel poin nu mare reng mutur om talawni thilmak mai chu khang thlona bo jinga tam taka khan kongan bo tira hun puilam an biak po rengin tran pui ngai tina an soi masak ber thin mayday ti thu hi an soi ve ngai tlat lo thin khani khatiang thlona bo ta te bo ma lok leilama ground control nena in biak po na an boi ma an thu soi nang tlang pui thin chu chumin zial mu popin min hip lu ti te klipui na lutuk alo tlea engma mu thei ani to lo ti te direction thria na ber compass boi zawa khoya nge kanom kan thre thei to lo ti te le tuipui rong tangnam tak chung zona kan thlok mek ti te ani kumsang kha zakwa le som pakwa siam long pakhat Carol Deering po Diamond Souls Cape Hatteras Bullokan January ni somthum le pakhat sang kha zakwa somni pakhat khan mu chuania thuthang vela thria dan chuan Deering long chu tuipui long som mangten an be ni na langa zu khapna dan siam hun laya ramasum do na nen po in nam noi nin an soi bokani chu baka khati hun laya longtang bo ve thau SS Hewin nen po khan in zum na engmotak omin an ngai ani
tin diring longa chungte an bauti thu an hriata tanga dargar claim ta hnuwa lightship buloka longkal la oma chulong chon lightship atanga signal pek po chonlet lawin akal tlang ta neya chuwangin diring longa chuang bauta tenen khan insumna an nei thengem ti hi mitam takril ruwa omani chuti rualin long mu chura mun chu Bermuda Triangle area ani vetlat maya borok le tuifin riata thil diklo engemo omwang jok po ani thei ti hi then khat ngai dan ani vele bokani August ni somhile pariat sangkhan zakwa somrok le pathum po khan maktak main US Air Force KC-135 Strato tanker aircraft pani da chu anin sidot maya Atlantic Ocean an tlata ani Triangle chanchin ziak thin tu winner Berlitz gadi sa ta chuanin thlo na kha anin suwa tuipuya po an tlang eya mase an tlak na hmun chu pahni aum le tlat maya chungan tlak na pahni te in kar lan song po chu mel za le somruk lai ni in an soini mase an chui chian nu second crash site zok chu crash site nilovin longkai hruaina na tuya lang thei an da thin bayo hlui to taka sweet le driftwood invet vel mai mai ni in an ngaya mase engwanga Bermuda Triangle area khan chet sula tam em nge mo ni chule tia po hian thilmak tak chu amani Kunimera 40 an soi thin po September ni somni le paruk sangkha zakwa somnga le panga khan Bermuda Triangle chimlama abawa Berlitz le winner te siaka alandanin thilkhen lai omvel khan hurricane voithum lai atlia longchung te an bo vek line longero himpial hin an muthungani khoyang he longa chuang te kha anom tak le Newfoundland tuipui vot tak le Grand Bangsa sanghaman na long black fishing schooner Marion bautak dan kha amak lea Marion long chanchin chu June sangkha zakole sompanga khana intrana longchu Port Pier Fortune Bay omchu chu asanin Grand Banks lama pana longachong cement chu experience nei heu ni in mi som pasari layan ni suta an shoi tu chu Captain Isaac Skinner ania maktak main athang bautawang wanga kirle ti reng om talawa athlatel ral nu po chuan chanchin thiat tu reng om talawani longa thok tu chuang ho chung ten engwanga chin thiat lawa om nge an ni ti sarkar an nur tranta thilom dan chu tinga ni chhota ka chuan longai tu sen jakwa sa om bak family chun an chui zui ta Mark brother for zinga pani Dennis le John chu thiat chian tumin Saint Pierre sa an fakala thilthar danglam tak bakhat chu an va thei ta hlo maya Max de unaw chuanin Sunar Marion chu amazan cave difference Marion skipper Isaac Skinner le French stream stoller captain kha anin sualti an thetani chutia anin sual nu atuka chuan French stoller chuanin akalna tur her danglamin Marion long chu azui ta daya ti chuan ninga hnuwa French stoller chu Saint Pierre sa achelai siam that ngai wangin laukir le a alandana longdang nena insu ang viau to mai le ti chuan chanchin an thiat zel dan chu mak an ti hle a Mark brothers chuan Frenchman te khanin phuba laknan Marion longkha an kapil ta ni thengem ti chu an thiat tumbrani sarkar lampo in full investigation an nei ve ngala mase French captain chuan kan beilo ti in apha vele tlat boxia ti ngai na vak om talawni chandang an handap le a khati lai khan German U-boats chuanin engmo changin Grand Banks sanghaman tu te abei thina fishing vessel pahni ngot alo kapil to nge ni mase chung fishing vessel passenger te chu U-boats chuanin lifeboat in avathia le vek zel thawa chuwang chon Marion kha U-boat ina akapil ani thei do nemni Marion passenger som pasari te kha an chuana longchop hian chin thiat lawin an bo vek khani sia Marion longbodan chungchanga chuan thudik hriat thei ani talawa kapil nge nia Bermuda Triangle hong wang zok tia po thil chiang aum thei talawni J. Garlia le khabusia the Great Lakes Triangle tia thau chuan thlona somle pakhat le longdang panga Great Lake area bauta te chanchin maktak tak om tela chungzinga lar tak mai chu skipper George Donora bautak dan khani Donora chu O.M. McFarlane longa in charge ania Donora chuan na long chu Lake Erie Pennsylvania Payne Lake Michigan lampan ania Lake area an tlan line skipper Donora chu akabina aluta chutian Donaran zandar som pakhat le minisom thum parian vela akabina pankha second officer point alo sheverenga atuk zinga kai tho tuma akabin anvakik chuan alo chhon thei da reng lawa
ti ngai na om tak si lawa chuan kabin kong khar chu an ti chia an valu nak chuan donar chu lo mi lo mai ni longchung zong zong le luipui chu an zong chiam na arung po motor om dalo ni ole khati zong kha tun tumata na Bermuda Triangle chanchin kan ngai thlak ho thei chu ni a helo po hi he triangle hian in chanchin tam takana ya elai huna thil bo dan le chanchin hi tun thleng hian a chan soitur an la hre thei chuang lo ni zona om thei ta chu elai huna hian eng thil chiange omang te hi ni a thil pakhat om le thei ta chu he triangle an chia kan tia hian thil mak le thil nung kan ti da hi an hin phum ru sok nge ni nga khovel pon lam mi te ne na kan hin tlo pon a tur kal khan ani zok em ni ang eng pon ni se a cha na chu kan la mu i be sei phot mai te ang